Ingane le esikhulisayo le yethu akuyona eyethu. Hayibe. Nemfela bongehlelwa la. Awuchaze mama. Kwaba yiphutha baba lento yenzeka kanye ngangazi ke nami ukuthi esengaze kube khona umntwana. Motho molo nna ke tla o tshwarisa o ska ntshwapa so. Shapelang nna. Kusegu. Lava le chance ko pali mothibeng tate o. Mothibeng. Monkeleng di crate tse. Motho molo. Mara so lighter thina siyaxolisa kulo konke. Kanti wa o behave so. Kusegu behave yani. Shapa batho ba bo mme o etsa ntho tse so. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascal Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on Josie Pascal today. So guys, today ke ngola my sister Mona, ere ke mo fefela sebaka so rena hantle, a re jotse go lebitso la ke mang le go ba re ngoletse. Motho mo le kae? Ngiyaphila njani? Ngikhona nami my sis, bengisacela nje utshela amaviba so Josie Pascal ukuthi bona kahle igama lakho bani nokuthi wasiphalele. Igama lami nguZinhle ngwakwamtshali. Ngibhalele lolu hlelo leli ngenxa ukuthi nginomntwana, ngigulela umntwana usenonyaka wonke. Selokho abakhona nje impilo yakhe ayikho kahle. So uma ngabe umntwana lokho egula nobaba samhambisa ebhedlela samhambisa nakubantu, ayi umntwana lutho ukululama. Namanje nje sikhuluma nje umntwana usabambekile. So ngase nami sengithathela ke inyathelo zokuthi ithi ngihambele ngedwa ngimshiya ubaba. Nami ngiyoyicheckela ukuthi kahle kahle ngabe yini le egulisa umntwana. Okay ke mangabe nami ngithi ngiyayihambela ke ngedwa ke ayi kwase kuvela ke udaba lokuthi umntwana ngathi akuyena okababa. Ngithe nami ngisashaqekile nje kunjalo ukuthi umntwana akuyena okababa kanjani. Kwasho ukuthi sasikade sinesisebenzi ekhaya. Kusho ukuthi ke lo muntu lo bekade esiza lapha eTavern njengoba ubaba eneTavern. Kusho ukuthi ngathi wena nami sengivuye emashidini akhe ke. Kwatholwa ukuthi umntwana ke owakhe kodwa ubaba akazi ngalolu daba. Nami futhi bengingazi. Nami ngithuke ngithola nganami seyithi nami ithi ngintshontshele ngihambe esayidini ubaba engekho. So my sis kancane uthi wena kahle ulele nomuntu lo nalithusa okubethele motho nalithusa wena lentata. So mamela hayike batla botsa something ukuphi yena? Sekahamba yathi mayivela le ndaba nami ngahlala naye phansi ngamtshela ukuthi manje into esizoyithini le ngoba phela nami ngiyayibona ukuthi indaba enkulu le ingane kumele yenzelwe something wavela wabaleka wabona ukuthi ubaba uzombulala. So my sis, I'm so sorry. Ke batla botsa basic question go karabong e nkarabileng ka yona. Uthe wena o qetetse so o ithola o le dikubong o robetse lena. O qetele so o robetse lena ho tlile jwang because of wena o na le monna and ke batla di viewers tsa Josie Pascal le tsona di kgone ho understand. Into yenza ukuthi ngize ngicine sengithola sengisengubeni naye ukuthi ubaba umuntu ohlala ematasa lesikhathi sami akasitholi sometimes nje kuyenzeka ukuthi mhlambe baphela 3 months singakaze simbathe ndawonye nobaba ngenxa yebusiness ikhe nami ke ngathuka nami ke sengithola ngindawonye nalo muntu obekade sisiza la ekhaya. So umntana wakho una le dilemo tse ikae? Una ngaki iminyaka? Una 1 umntwana. So mawuthi uyagula umuntu omdala umntana ugula uphathwa yini like? Kuningi sometimes kuba isifuba sometimes kuningi nje ngathi kuningi uxubaxubene ngoba nasesibhedlela thina sesibona ngathi isifuba simthathe simusa esibhedlela makafika esibhedlela uthola ukuthi akusisona isifuba esibhedlela bathi ababoni lutho. Sometimes umntwana efa amathambo omzimba akasakhona ukuhamba mangabe sithi siyazama mhlawumbe ukuthi simuse esibhedlela nje kuningi okuphethe umntwana uyagula sometimes umthola ukuthi uyashisa mara uzomphuzisa into ozokushisa kodwa kungadambi kuningi engakubala sisi. So wena today ubatla re le Josie Pascal ho thusa ka eng? Bengicela nkosami ukuthi ningisize ngikwazi ukuthi ngiyondlala lolu daba kubaba nami ngiyoyichaya njengomuntu owenza iphutha ngibona ukuthi yena ubaba lolu daba uzothatha kanjani mangabe ngimbekela ngoba nakimi kwaba iphutha kwangesi inhloso yami ukuthi ngicine sengenze kanje. Okay. Mr. Johnson Lovers, can you please move? My sis, akatlela motlo o jaja. Akere but ke rata o bua nnete. O no o entse ntho wrong haholo. Ya rona le monne bo qetela go bala le motho o le thusa. Yona be wrong akusinto enhle kodwa njengoba uze ku Josie Pascal ngenxa ukuthi wena ufuna ukuthi nje yazi ubaba azi ukuthi kwenzakala yini into enhle because of uyabonisa ukuthi wena kahle kushutha bakho amaphuthu uyababona. Hanhle mama wena ufuna ukuzotshela ubaba ngenxa ukuthi umntana kahle ukhalela. Yes. Ngoku-understand kwami nemuntu omdala ngoba vele sokunceda. Kodwa ke bengifuna ungayithathi njengokuthi iphutha lento. Ngoba mang understand uyishile ekuqaleni wathi wena
ubaba ngumuntu onganasikhathi nawe ninokuphela i3 months, meaning lento ayenzekanga njengephutha. Yenzeke ngoba vele bewufuna bese une imizwa yakho beyihalela umuntu wesilisa which is indoda yakho. Yebo khona ngakuchaza impela lokho ngikusho kanjalo ukuthi cha nami phela ngoba nginemizwa nje nami bese vele ngimhalela umuntu wesilisa. Kuukuthi ke kunzima ukuthi ngamtshela ubaba njengoba ngishilo ukuthi umuntu ehlala ematasa kunzima ukuthi ngamtshela ukuthi baba ngiyakudinga manje vele umuntu ohlala ekhathele sometimes. So manje excuse ntwana. No, it's okay, Ngifuna ukubuza kwa umama makwenzeka ukuthi ubaba mhlambe ngoba vele ngomuntu owenza ibusiness uyasho nawe udila ngama tavern. Makungenzeka futhi in future mhlambe ezithole sekamatasa ngale ndlela ukuthi maybe kumele ephume somewhere for 3 months. Meaning angeke ukwazi ukucontrola imizwa yakho njengoba ungakwazanga ukuyicontrola ngesikhathi umfana lo oncedayo esekhona. Yabona ke lapho ke bhuti ke ngeke ngaconfirma lokho ngoba phela imizwa nayo imizwa futhi ayicontroleki njengoba nje nawe usho. Kodwa ngwana iphutha ngilenzile futhi ngiyalibona iphutha lami. Ngiyacabanga ukuthi ngeke ngisaphinda ngilenze iphutha njenganaleli ngoba buka la elingibeke khona manje. So ke ntwe ke tjong guys rona re le show ha re promote hore le cheatele batho ba lona ka mabomo re le go ba le batho ha le qetibe le ga re tla le kopa ditshwarelo re lo etsanga hantle se re thusa mama ba la utlwa le rona le ngwana ene wa kula ngwana o na le selemo so wa utlwisiswa re ke bohloko ha kakang Bangacela ukuthi singene khona la. oh okay Ngangena khona la. oh okay mama Ngokusemandleni uncedo mama sifikise le ndaba ngendlela ehloniphekile. ish Ngaba nje nami ngumuntu wesilisa. Kunganzima ukuthi ngiyithathe. we yani once re utlwe go reng le ha o kene mo bitsi Ukuma la kancane ngikwazi ukuthi ngimbize ubaba. okay akuna nkinga siswami Hayi ka isenzane re metse maisisi re fela kena bitse ntate bo ke bothata mfana mina nginombuzo to you and bonke abafazi lapho ngaphandle ababukele right now. Why uzochithela endodeni ekusebenzela ukuthi ube nemali kanti cabe sex is everything when your guy can provide just for a 3 month mfana 3 months. batsa bothata ba batho ba jwalo bana lovers a ke setla kgono a ga ba oh askisi motho moholo le kae motho moholo le kae Yini ay cha anikahleni bo. Ayikahleni hawu na kwakhumala kwamtungu wankosi yami umtungu uvelwa yini? Yini re kopatsa motho lo oqhamuka la. Abantu bani lapha? okay motho moholo mamela ne re kopa okay We mama abantu bakuphi lapha? batho ba Josie bicycle ntate Cha bicycle yani. I-bicycle yini logo? Josie bicycle ntate motho moholo ne re kopa okay We mama ungilethela abantu la mama ngazi wena mina yini leza la motho moholo ha ga tlela o tlolwana ntate ka hlompho le boikokobetso ne re kopa fela gore ka dimeditse ilwa yani la asela nguzolugula ntate ne re kopa gore motho moholo re emele ka montle ka ka hlompho le boikokobetso motho moholo ke tlo qala fela ka gore kopa tshwarelo ka gore re tlisitse di-camera but ntho ke batlang go tshotsa yona ga tlela ntwa motho moholo so ngithi siyaxolisa muntu omdala ngithi so ke siphalele umama lana baba ngizofuna nje ukuthi yazi ngenzeni ngimuphi ithuba lokuthi yena explainele ukuthi kahle kahle why abiza iJosie bicycle asela ngizokulwisa muntu omdala asile asile baba motho moholo ntate kiyo ne ke kopa motshotso hantle wena why o re ngoletse ene ke batla o be honest ntho ngwe ngwe o neng go jwetsa yona ha ne go interview o ijwetse ntate Baba ngibize umzansi bicycle la ngoba nakho ngifuna ukuthi ke sikhuluma udaba lengane njengoba wazi baba ingane ukuthi ilokhu igula sehlisa senyusa ingane ingasindi ngiye nami ke baba ngenza iphutha lapha ngathatha ingane ngaseso ngazi ngahamba nami ngiyofuna ngifuna ukuzuthi kahle kahle yini lento ehlupha ingane kangaka ngihamba ngedwa nengane ungekho wena so mangabe ngihamba ke nengane kanjalo ke kwase kuba khona ke enye into evelile lapha baba ukuthi kahle kahle ingane le esikhulisayo le yethu akuyona eyethu kunobudilo bekade sisiza la ekhaya kwenzeka iphutha lapha baba ukuthi ngithole sengibathe ingubo eyodwa naye lo bekade sebenza la ekhaya umfana lo bekade sinceda lo bekade stockela baba angithi melusho mama phela negama ukuthi ubani babakho lo usizwe yebo baba hayibe
Nemfela bungehlelwa la. Awuchaze mama. Kwaba yiphutha baba lento yenzeka kanye ngangazi ke nami ukuthi esengaze kube khona umntwana. Yenzeka kanye lento lena baba ngangazi ukuthi ngizoyithola nami sengisenkingene kanje. Manje ngibize uMzansi Bioscope baba ukuthi uzosixazululela lolu daba. Ke sikwazi ukuthi sibone ukuthi senze njani nanokuthi mhlawumbe ingane sithathe soyenzela usiko kubo. Mothomolo mama watsho o re ngwana o wa lona o na le dilemo tse kae o na le 1 yana ya akusumntana akho mntana kaBhutisizwe uzigcine nasekazibonalana noBhutisizwe so uyabona ukuthi umntana lo kuyagula ngithi nawe uyazi ukuthi baba umntana lo kuyagula so ucela iJozi Bioscope baba ukuthi nje sizomkhulumela nawe Mothomolo nna ke tla o tshwarisa usikanishapa so shapelang nna lava le John Scope le Mothibeng tate o Mothibeng Monkeleng di crate tse Mothomolo mara so lighter thina siyaxolisa konke kanti wa ubehave so Fusek behave yani. shaba batho ba bomme o etsa ntho tse so lava askang shaba nna siya understand ukwatile ungashaya abantu besifazane Hey angishayi umuntu. Ngithi mina lapha ukushaya ubluma njengamanje so nna unishapelang ke bani ke tlile o tlo thusa le mosadi ka mathatao so ha so unishapa umphusha wathi ba gogong ene nka o tshwarisa ponthong ketsanyo ring again ene ngathi uzasatheka kanti mama ubaba unokukushaya makayenza kanje abantu besimama so why mina angiphusha ngishaya kanti lava suki ulata eng ntato keng ma emampele wo mama ubaba lava skitinile la bona gore ntato wa re umntana ukhona la endlini Umntwana ngiseka makhelwana ke kholana ngavele bengeke ngimshiye naye. nona siyolanda umntana mfana wait so retsa jwang a yona ntate mama nna ke bone go like ntate tlo qotse go ba nne ntse le ena etsang ya re tlo mfana ba netla re latela le di weapons tsa hae because of what ifa impahla zomntana impahla zalo umntana akhe ngoba uthi umshiye Sikhona khona la ngaphakathi ngishiye zami lokho kuphela nje ngugqokile zonke into zami isela so ngaphakathi imaqala mama manje ngoba sifuna ukuthi ulavas no Mr Jones bapakeza kwimpahla bakuncede basithathe uzoya kuphi mawusuka la ngishuthi ngizovele ngiyekhaya ikho phela into engizoyenza ngizoshona pha khola Ekhaya engaya kukuphi? khona kukude kule Natal anginayo nemali okuya khona sizokunceda sisho awuna family mhlamba akanayo ifamily lana mfana sesisho ukuthi sibachazele ya sikwazi ukuthi anginayo ifamily la sizamfunela nje eyokulala guest house for ngoba manje maybe bebechatile mfana yabo ni benichatile nobaba yabo ukuthi ngoba ifamily yakhe kumele iyazi le ndaba ukuthi ngoba ihlazo nayo mawo manje senza njani i-guest house umama lapho ngenza accommodate uma sizozama accommodate sifonele nefamily yakhe ukuthi mhlambe khona ongabuya sibuye sizozama ukukhuluma nobaba bebona ngisho ukuthi ubaba uzoxola hayi no anyeka axole mina anyeka saxole because of ubonile ucisha ngilimaza futhi angishaya just for ifamily ukuthi iyazi where's king guys ke a tshepa re la bona go etsalang today re tlile le mama a go tlo kopa tshwarelo ka re yena o robetse le abuto thusang tate o reka majwala and stuff so re fitlile mo nna ke explainela ntate sa kwatile o batlo beya nna le tsoho hape le nno ke tlo mo thusang ka mo o qetetsa lwantsha hona le bolavase so ntho re etsang guys no kong re nka mama re nkele ngwana o monyane ko next door re tsetse safety ya bona re batlele fela OC accommodation so that o tlo gona o buiwa o jetse family wa sa keng ntate o etsa so le OC entse so ba bua bona ba bone go etsa la jwang but nna ki batla o dula pointing o se kebe wa dula le motho abusive if a kwatile motho tshwantse a learn o control the emotions tsa hae so if ntate le bone gore na ke dutsiswa nna nshapa etsa so matso ke ntwe sing sharp so re ketseng so guys Lavas le Mr Jones ba tlo kena ka mohare ba thusa o supaka le wena hona le mathata so o ska lebalela go emailela ko Jozi Bioscope .co.za ke a rata kaofela guys and I'll see you in the next episode yes baby a ke se be he ke a tshaba nna o kena bani like a ke batle lo etsa no songena thina yeah Mr Jones please ngwarithi ukuthi thini nina nizosala Uyabona kanje oh inkinga. crew ngicela camera guys ni ke tla ko koloing gona re kilo dula koloing so le tlo di bona jona phosa mama kamono andile niphethe amafoni wenu neba fethu so nifonela lapho sikwazi ukuthi nidile nani sharp a re tsamaye motho mo